Urowari mwandiki munene wa kaunti ya Meru kaitaka wathani bwa Peter Munya kimathia mundu na thirita kithukira thirikari ya Kenya Kwanza kumania na rwadiro wa chembete che kithomo na mirandi ingi yetumia mundu akiari wite thirikari ke kutha kamari na uturo bwa yuthi akiwa ntuboboke ya kumbika nende Kenya ikithire kiangaratana bunene muno kaiteneka aritowe thirita bakirumiro bunene ni watie mathomo na ntubo wa mbeca kwithira ituginya ndene ya maskuru tugikare aina ribotie. Musiasa Julius Kimathia mndora wari county secretary gitara wathani bwa Peter Munya na ugite thaiji thirikari nene guchingichania na rwariro gikithomo ariuga no kaba guchetha nakyo mono akionania kugera bunge kiara akiuga ni Boba Mamini undu bati kwaria bunge thai Mukenya inyirikite akiuga bono kaba gwitikiria akikiria bakwirwa na akiuga burwa bunge bau bati na uge bwao ugite ni Boba ngaratenia nthiguru eji ya Kenya na akiuga kiri siasa cha mwaka wa 2027 no mwanka bakethira bagichenchi atongeria bau nturia thirikari contradict kugetene ngarira capitation kambeciri bati gwita ma schools atukuona wingamburing na education na kithomo tikia kungambu ibangambu na manto jange jonde lakini kithomo na manto ya afya na nya agriculture bintu very key kiri muntu nonto janande kithomo yokala kwena dropout nyingi muno illiteracy ikuya tugachoka ara twari igitara independence na kira twajukairia uhuru itwengawa na wabwenga through kithomo kwa amboria kithomo kena kyo kirangaratana nonto nyabo ajumbe betu nonto batena sauti parliament ote muntu kwaria mwangana ndi president no kuja kwa address ka kuonaniria mwongozo bana parliament ni bati ku check kira executive kuthithia kwa ajumbe betu baete voiceless inaibo kuona bangaratenia nthiguru yonthe na iryo nguria antu betu bameru na bakenya na basentriment to change otongeria kabisa kena tu antu bamesimamo baba kwa advice ya president urabati gwetithia nthiguru mheshimiwa abati kunengera president support rapo omomonia guidance na bamwira agutibui aikubui lakini ande baere yes man yes amami yes no karuki yes baere yes people tupatumbo tutethia kabisa kingi na inyiritie mbewembithe kujukia ibandi thaiji na kura wona MBC yambiria kurita ngugi nikiria ugite niro bakethira bari na kajwe gitara kura kwenda sana to change leadership nto twena manto ya maingi muno changamoto imono nyingi muno ndene ya Meru ndene Kenya muthie na mundu ura ni mukiama wa kiama kia PNU na ugite kyo kirekero ruregani na thirikari na akiuga mutongeri uru karitwa ni mungano jwao kirikurura gite kia mutongeri wa muongo ni bakagwata mbaru na PNU turera kuthature au ndene au ke that coalition na twena ajumbe baba ingi twena MCs baba ingi na inya twena presidential candidate wetu preference ura ukathoro coalition wetu kagwata mbaru kiripotera tito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare.